Yonke into engihlezi ngicabange ngaso sonke isikhathi iyona. Into engishiye emuva ukuphila kwami la emgaqweni kuza kamuva. Ushiye nanto emuva bafu. Mawungangi-highlighta nje. Hayi mfethu kahle kahle itime elingizalayo. Yeah. Lo mdlalo wegolf yabo, professional golf player nje mfethu. Yeah. Yabo. Shuthi mfethu une club yakhe yezingane zesikole zabelungu. Yeah. Mfethu ayifundisa igolf shuthi le club yakhe isponsiwe nje abantu abaningi. Yeah. Mfethu nami ngadlala igolf qaphu kancane kodwa ngokuthini mfethu ayi into mawungadalelwe yona empilweni kusuke ingeke iphumelele ngaso sonke isikhathi yabo. Shuthi njengoba kusuke kuthiwa umfundisi ngiyamzali umfundisi. Yeah, yazi usho into nje engicabanga ukuthi umfundisi amzali umfundisi. Shuthi mfethu kwenzakalani la mfethu ngizame nami ngibamba ngokuthini bese ngiyonto yami. Yeah. Ngifunda esinye isikole esifini esekuthiwa sokuvini. Yeah. Mfethu uqala kwami khona bengisatsha isikole sonke mina bra wami mfethu. Ngisatshwa na uthisha kodwa ngifunde samandiya lesi sikole. Yeah. Mangiphasa angiphasi ngendlela eqondile ngiyadluliswa ubuxoshwa uhamba mabebona phambili ubone kwelinye iclass ngithi yabo leyo nto. Yeah. Mfethu ukubaleka kwempilo kwemfundo ngangingakunakile esikoleni. Engangitanga nginaka kakhulu mina ngibona ukuthi ngihlaniphile ukudlula wonke umuntu la esikoleni kodwa ngobugebengu ngezinto engekho right. Shuthi kwenzakalani la mfethu ngifunde ngikeleze ngize ngiphume kuleso sikole ngishaya ngisho uthisha la ashaya ngisho principal wakhona. Ngiphume kuleso sikole caca ukuthi uphuma kwami asisekho isikole ngizithola. Sengiyafunela izikole ngiyafunela komashi kobani izikole haya ngiyitholi. Yeah. Ngithathwe iantiza ozalwa nobaba ngiyohlala naye wayomani uthisha eMan Royal. Yeah. Ngithathwe ngiyocishiswa khona eMan Royal ngostatement sokuseni ngeke ngikwazi ukuhlala ekhaya. Uya kwami esikoleni hayi ngoba ngiyesikoleni bethu ngithi ngiyofunda njengoba kade kwenzeke emuva. Ngiya ngobugebengu. Mina ngitshothe into zengane la esikoleni ngitshothe obhaka sebhasini ngibamba inkunzi. Ngingane abantwini engihamba nabo baphusha mina ngamadoda ukuthi babona ngesibili. Yeah. Ayisengibhema ngisho insangu la ngifaka abanye abafuthi basebhambayo. Bhema ikatini ngibhema ikatini ake futhi mawebhema kuhamba kubuye kunesikhathi la ungabusayizwa khona. Ngalezi ayikhathi kwakubhenya ugreen. Ayi mfethu shithi kunabafeli abafethu engangihamba nabo bebadala nginami ekhaya ngangiqashelwe indlu yami. Yeah. Shithi labafethu benokufika ekhaya elona endlini yami bezobhema babheme unga labafethu angakazi usiyunga. Nabo behlezi befika nje endlini yami begigaya beshuka amadamu ngibhema insanga leso sikhathi mina. Kodwa ukubhema kwami insako angisekho ensangweni. Sekumqondo wami sekuyilogufti engikubonayo ukuthi lo gufti lo shala abafethu kanje. Kodwa angibajampisa ukuthi ngibatshela ukuthi bafethu ngiyafisa ukubhema lento nibhemayo. Ngima ngokuthi ngibuka iskills sokuthi benza kanjani. Bayashuka benza kanjani bagigaya. I one day ngivele ngenze njani nginemali. Ayi angeke ngihambe ngiyothenga lapha ngoba vele sengiyaziwa la kuthenga khona iselokishini seNtuzuma la. Yeah. Ngihambe ngifike khona ngithenge 3 ngithenge yonke into nje bengidayisele kahle ngoba ngihlezi ngihamba nabo labafethu yabo bengidayisele kahle ngibuyele endlini yami ngifike endlini yami ngifike ngidlala iredio ngiyinyuse ngivulile phezulu. Yeah. Ngenzelani ukuthi mabefika abafethu bezongqongqoza ayikho ukubathi angikho endlini ngikhona. Yeah. La singaqala nami ngiyashuka idamu ngifaka ugwayi oqala komisa ngogwayi half welozi. Ukhiphe ufilter into to filter. Ikhethi laqala la ngafana nalento ebhenywa manje ama capsule namalona hayi la ngafana. Ikhethi laqala osawazi ugiga amadama amabili rich. Ikhethi shuthi ngiyashuka la ngiyashisa itiles nami ngisebenzisa izinto zabo lezi abenza ngazo. Ngiyathatha ngiyabeka ngiyagigaya ngiyayiphakela ngabhema mhlawumbe ngasho ngadonsa kathathu. Hayi ngezwe ukuthi hayabo lento engibhemayo hayi ngithathe ingifake la engifuna ukuya khona. Kanti nje hayi sisele emuva ngisayicabanga ngisho icabanga emqondweni nami. La engihlala khona ngiqashelwa umamkhulu ozalwa neOledi. Yabo uyena ongiqashele le ndawo engihlala kuyona. Ngibheme lelo damu ngaliqedi ngivele ingithingise lento ngilale. Hey lapho ngalala kwako 12 emini ngivuke sekumnyama ziya ko9. Hey ngivuka lapho ngiyeza ukuthi ngikhathele lokho ukuthi ade ngilalile. Manje ngiyavuka yonke into
ade ngithengilisa kanjalo ile unga lebe ngithengilisa kanjalo insangi yonke into naleli dama ade ngilibhema ngitshekiswela lapho lelo dama ngathi ngiyalishisa ngishaya amabili la ngabusalibheka bona mase eqala ke unga ushaya kancane isheshe ikuphalazisa uphalaza liyaqala isanukuvinika shize ngalobe ngintshontsha kanjalo ngingena kanjalo ngintshontsha kanjani ngingedwa ngiyayithengela nje ngize ngicine labafethi ngomyodi befika ngeze ngicine ngisengiyavele ngabatshela ke manje kodwa ngeskill sokuthi nami angifuni bebone ukuthi sengiyabhema ngithi mina ebafethu ngicela ukuthi nje bafethu mangenza manizobona ngenza okuhlukile namhlanje unganithusi ngoba bafethu hayi ngayibona ukuthi ngisala ngedwa yabo lento abangifakanga bona ngifuna uqamba ngabona abangana abangifake ungeni ayifaka mina ngokubuka ukwenza kwabo abashonga ukuthi bona sipheyo sasophe mina yonga noma imina engabona ukuthi ayilento sengibhemisa iweek ngavina ngakhipha amadama asengiwasethile vele qala wasasha amabili uhold ekuthiwa 2 pulls yabo le 2 pulls uhold ngibheme unga ngize ngicina nasekhaya sengenza njani sebeyangibona ukuthi hayi sekune drugs engidlayo angisadli le insanga kade ngibheme ekhaya ngenza njani ngicina ngokuhlupha ke ngihlupha komakhelwane engaqala ukuhlupha ekhaya ngisitena sokuthi angifuni ukuphelelwe umhlaba indlela yokuhlala qale ngihluphe komakhelwane ngiyatshontsha umakhelwane ngiyaqhekeza komakhelwane ngiyabona amandiya ngisila eroundini ngiyantshontsha nje ngiyaziwa vele komakhelwane ukuthi bengumfana oright ekhaya bengithandwa ngiyiqala uma wangizala ngangedwa uma ngingedwa kubaba sibathathu yimina futhi ngimdala kubaba uma umetropolis kwimanje noma lonto shuthi ngihluphe ekhaya ngihlala kubokwetha memory ngihluphe into uzoma ngiya ngokuvakasha edladleni mangihluphiswa yona ngamanje engangoba sengishayele nje kuthiwa iArosta sengiyantshontsha ngisho ekhaya yabo nje ekhaya hayi bengintshontsha imali bengintshontsha izinto eziright ngangadayisa ngisho ama trophy kababa eGalofu ikwenze kanjani ngibhema ngiyahlupha okay sengiyantshontsha ke isikhathi esiningi senginongabuye ekhaya statement sokuthiwa ngiyabona ukuthi hayi abo manje iy'tori zangishisa emuva lapha ekhaya ngihambe ngitshontshile ekuseni ngihambe ngize ngigcina abo kubuhlungu ukuthi edladleni kini abantu bakini babethi bafuna ukuhamba sekuthiwa vuka uphumele ngaphandle awuvuka uthatha into ozoyidinga la endlini sihamba thina sifuna ukukhiya cabanga kini lapho kodwa hayi ukuthi wenziwa abantu bakini uzenze wena naye futhi noma uzenze ukuthi uzenze wena yini into ekuvala amehlo ongayiboni wena ayunga inamandla ikwazi ukuqhatha nabantu abakuthandayo ukuqala ikwazi ukuqhatha umsebenzi manje uyibhema mhlambe athi uyasebenza ubheme yona ewinayo ngaso sonke isikhathi iyohlezi wina eyintweni kulezi abantu abakuthandayo nakuphi kodwa nje iyona isikole emsebenzini yonke indawo yona ephumelelayo othandweni unjalo impela into kube nzima ukuthi kodwa wena uyale yona mase kumele uyale till today ngaqala ukubhema unga benginabani ngangino 16 years ngiqala ukubhema unga ngisuke elokishini mangisuke elokishini ngisuka kanjani benginenhlanhla ukuthola amatoho ukuthi ngiyaqashwa yabo yonke lonto ngathola umsebenzi kuphi eVerelem eShoprite ewarehouse yaseShoprite ku December ngisebenze nje khona mhlawumbe ngasebenza u2 years or 3 years ku December sibonus kamnandi sithola imali zethu ipheli contract ngisebenzele enye contract yakuthiwa Capital elanga semngeni ipheli contract mayipheli contract emsebenzini sibonasile uDecember khona ingane ngasekhaya besikhula nayo yafika iphethe iRock yala eThekwini ngiselokishini iRock yaseThekwini ayifana iRock ngale yasesikhathi ngangakayazi ngisabheme unga mina Rock ingaziyo yafika nale ngane ngasekhaya ihlala la eThekwini nendoda yayo ukuthi kwakuDecember ifike elokishini iphethe le Rock le la ngenze njani ngivakashile ekhaya khona eManmoria ngisuke eNtuzulu abekhe ekhaya bahambele for December akho umuntu ekhaya ngiyazi ukuthi ekitchen makhiwa uyasala kwihangle isicaphe abawukhiphi ukhishwa owase dining kuthi nje ebusuku ungahlukaniswa ngihambe ngekhaya ngifike ekhaya ngenze njani ngithola into yocingo ngiphushe eminyango
ngiphusha ukey ukuthi uwele phansi mawuwela phansi ngikwazi ukuthi ngudonse ngingani ngocingo ngavula ngangena ngakukhuthuza izinto zagogo la behlala ugogo la ekhaya nosisi wami ozizalwa na ubaba qhekeze ekhaya manje qhekeze ekhaya phela manje uDisemba njengoba disponathile thina imali iphelile futhi nakhona ayikho into engiyenzile cabanga ngithi ngangalutho edladleni imali ngayibhema yonke ngoba sengihamba ngeMoria sengifike eMoria ngigqekeza gqekeza ngisuke ngivusa imali o1.2 ngivusa ifoni ugogo ayisanda uyithola smartphone entsha akho umuntu ngiphume ngenze njani ngikhiye ukhiye ngikwenze njani ngubuyisele phansi kwesicapho ukhiye awumele ngihambe nawo ngenze njani ngathi ngisanjalo ngiye la kubhenya khona abafethini yabo lento ema-outsini ngifika ama-outsini ngithenge ungami ngathi ngisatheka kufike lengane ngasekhaya iphethe irock yabo hayi uma ngibhema le rock le vele ngithathe ngibeke angiyazi irock bengibheme ngakuphela vele ngithathe ngibeke le rock sho ukuthi yenze njani ibithenga isikefe esincane ngoba yadiphathela umphako ngiphele le rock iphela nini sekuzose intathakusa sengifuna la le rock engangokuba sengifuna ngisho ukugibela size la eThekwini sizoyithenga nginayo imali ngampela kuse sigibele size la eThekwini sizoyithenga ila uqala khona ukushoshoba ke lapha kwaku20 bani kwaku2010 it's been 14 years now kwaku20 ngoba ngikhumbula kwade kuyi-World Cup yabo sho mase kwenzakalani masifika la eThekwini sigibela sizothi ngisabantu abazothenga irock la eThekwini abazobuyela elokishini masifika la eThekwini sibe sithenga irock sahlala kuleli phale ipassage ku college le akusakhona uPi City lapha epassage sahlala khona salala eshelter le kuthiwa iseContini lesi eyavalwa ela ku Russell sisalala khona ukulala kwethu khona ilezi ngani nasekhaya nomjida wabe belala khona mina ukuthini ngifika ngizothenga irock nalengane le yangasekhaya njengoba sibazothenga irock nayangasekhaya isifuna ngibona indoda yayo uSibu sibheme egcine kuba mnandi ngicina ngasagodukanga ngekhaya ngiphetha ngithi phone le ngithathile kagogo ngiphethe nanemali ngumuntu onjani ozobuyela ekhaya sengifika la sengifike ngiyahlala kuba mnandi la ngumuntu onjani ngoba mfethu umuntu osebenzayo ngizayi ngiyaspana ke yabo lo elokishini kodwa ukuthi umsebenzi oba December sesivalile contract ngibonasile bazi ngithi ngibonasile sidlala imali ngidlala imali umuntu mfethu angitshontshela ifoni ahambe nayo sakumuntu ofuna ukuyisebenzisa ukuthina ngimnakile mfethu behlala naye kanti sebaleka nayo lo phone le ngangitshontshe ekhaya shuthi ngezana ngibheme rock wakhona lento ekuthiwa TikTok yabona ke TikTok ke engangokuba irock ngayibhema ngalendlela ukuthi igcina ngasayizwa lonke idrugs hamba ungabisalizwa iTiki ekuqaleni kwami ukubhema iTiki lezi zinto ke ehlukene abili khona iTiki khona iChristian ukuyihlukanisa kwazo nami ngafundiswa lo mfeso owawena owangifaka kuyona iTiki ehleze ngibhemisa yona khona iTiki khona iChristian iChristian ile ebhenywa amasosha amazoya empini uthangalala mase ukuthi iTiki yafika nama-Nigeria ayithi ayenza iChristian iChristian ithola le nkambini amasosha kuphela ayiphumi noma kanjani iyafana nalento ekuthiwa imorphine ebhaki rock le esebenziswa lo mjovo wama-painkillers lo bhaki rock lo wenza ulimi libe nami ujuluka ube usweat kwi-rock lento ekuthiwa imorphine lencane nje esebenzisa ama-paramedic isikhathi esiningi shuthi nayo iChristian iyafana nalo nto ayitholakala isinoma kanjani itholakala kanzima into ethola ama-Nigeria into yawo ukuthi afuna yonke i-drugs ukulenza athi ayenze iChristian avela ahluleka enza enye into ekuthiwa iTiki TikTok le kuyona ekhulumisa kakhulu nasebhemeni ehlangisayo le kuyona ehlangisayo iTikTok leyo ukukhuluma wayo angaze usekuseni mawuyibhemeni lobeluyile kanti iChristian idila nefocus necleanness ngoba iyayenzelwa amasosha ukuthi mase enkambeni amayesempini akwazi ukuthi abe focus empini ayingeke benzelwe into ehlanyisayo iChristian kuswa ababhemi iChristian kodwa manje bebenjani beyolwa impi ama-Nigeria afana neTikTok iyafana lento mayibuka into eyodwa ukuthi ihluke ukuthi le iChristian i-oyela iyabambelela plastic ngathi namafutha efuna ukuba novaseline mase ukuthi iTikTok injani yona
imhlophe nje kwanje yitshe nje njengosawoti ungadlala mawuyithela yona uyichitha uplastic usala uclean ngathi awukaze uyifaka kanti thiki iyabambelela amanzi unyamfuka futhi mase kwenzakalani mina ngokuthini lento umuntu wangifundisa ukuyibhema ithiki ade usemdala ekuyibhemeni siyayazi ngayifunda ngeskill sakhe sonke sokuthi ikanjani engifundisa ukuthi okay ihlukanisa kanjani mawufika kudayiswa le kanjeni ungayithengi uthengele kanje khona ekuthiwa oil base khona ekuthiwa water base yabo lonto kube khona le enjani esima uyipheka epipini lakhona kwiloli mina ngayibhema ngeloli ngiqala ukubhemela inye ipipe ngiphethe nje le yangihlukani nalo ngiyalithenga yabo lonto awukhombisa abazali ibhola nje abona ke leli uliphathiswa okwekhali zamantungo likho konke empilweni yami cabanga nesikhwama salo uliveze kancane libuyise isondeze libuyisele ungaze we restrictive bafethu ke ngintshele yabo le nkinga esengiyona manje iChristian hayi bafethu ngifisa ukuphuma isekhona imic ngibona ukuthi mic isekhona ngifisa ukuphuma awuthikhuphula kancane ngifisa ukuphuma kule empilo ke sengiyona ke TikTok ngoba manje njengoba kuthiwa TikTok konke sekuvela wathi uTikTok ngisho iCrystal sekuthiwa iTikTok yini phola ngathi ivimbo iphethe lapha yini ivimba ilona leli vimba ilona kodwa ngilisebenzisi ngoba hawu yini phobe nezandla eclean izandla phela mfethu ngiyageza ukuqala ngilogeza ngisengabhema ithiki Crystal kahle kahle ngifisa hayi nothi ngiyafisa sibatshele nabantu ukuthi ivimbelani ivimba leli lokuvimba imoto zabantu lihlukeneke khona eliblue leli elincane lebutton elilodwa aludoti leli na uqondeli ilo 6 button 6 button uyafana nale nama aerial le jema uthi jema uVW jema uMercedes jema lapho uBM olembala le ijema ngokuhlukana kahle kahle le iyenziwa kaloku la wenzelwa khona lama remote la kaLocksmith akuvamisile ukuthi uhambe uyothenga igate uthi wasegate uyothenga igate elivula ngeremote mobilizer mhlawumbe nesicapha futhi siphinde sivule ngemobilizer same remote iyenzelwa le bakuhlanganise mhlawumbe kuhlanganise ngoba kusuke wasegate uthi igate ukuvula ukuvala igarage lokuvula ukuvala mhlawumbe idole ecapha la ukuvula ukuvala bakuhlanganisela kaLocksmith bekwenzele ube ikhiyo wodwa ungabe ikhiyo ibutton elilodwa ayise uboniswa igate uba ibutton elilodwa nani bebutton elilodwa noma bakuhlanganisela kaLocksmith manje ke le sensitive kakhulu le signal nayo ibhomu le kahle nje uphethe ibhomu hayi yona bhomu ke le kodwa ngiyisebenzisa asikho ke lapho ke asibathiphise ke nabantu angithi njengoba bengishilo ukuthi into le lolu hlelo lokuthi abantu bafunde and ngibona ngathi mfowethu emgodlagodleni wakho kukhona izinto eziningi usifundisa nangamakristali usifundisa nangazo zonke izinto umuntu umevala isicapha semoto yini okumele ayenze ukuqinisekisa ukuthi abamshanga ngevimba mfethu nje engakusho iqiniso ukuthi mawuyikhiya nje ube seduze kwayo ufike uyilokho uzivule isicapha phinde ulokho izivule ungavali mase uyaflathela uyahamba mase uzoyilokha usuflathelile ngoba bhuti wami awuzoshayeka uyozwenye into uyozwenye into uzozwe nje itshe njengenyoni uyobuya mhlawumbe mawuthi bathatha imoto hayi uyephana ngaphansi kwenyawo uyibheke ecasulweni khumula ube manzi uyibheke emgqomeni ngisabonga ngendlela enkinga ngayo awudabuli bayakhelana lento kahle hayi ngoba besuke beyakhela phela ukuthi ivimba imoto ngoba bethu owafika nomqondo wayo lento ukuthi abone siyavimba wacabanga lento isuke yakhelwe zona izinto zokuvula amagaraji bani kodwa owacabanga ukuthi ingavimba imoto wacabanga bhuti wami njengesiboshwa esacabanga ukwenza ikhandlela ejele khona into ekuthiwa ikhandlela ejele okuletha ukwayenziwa ngethishi isuke iloliwe ilukiwe ambe kuthiwa yile nto leyo ikhandlela nje kuthiwa ikhandlela nje lasejele isuke igamele abayibiza ngalo ngapha eGoli abo nje isiboshwa esacabanga ukufika nale yanto insomo exactly awu mawuzoyenza ngesishonke ingavutha kuze ushe ekseni ilobe ivuthile awu buthi shonke ngaqeda ngisho 2 days or 3 days yonke into ifika ngalento ngomqondo yabona wacabanga ukuthi sijeme imoto
bhuti wami wacabanga ngempela ngoba manje omunye umuntu owayengayinakile wayengaboni ukuthi yona indlela elula leyo ukuthi ungene emotweni ngale uthi uzwenza njani uyibulaliwe indi mhlambi dingalisiwe sekudingala isibindi sakhe izolo nje khona ubhuti abamgqekezelile nje la awehla ngomgaqo ade bhaki iveni le-NP200 kusi ikhamera mayishaya futhi ejike ukuthi ikude bafike nje abafethu ababili bamdrayisela waphuma emotweni wavala isicabha lokhu yena ozoyiqhekeza wamlandela wambonisa uyapi wathi maseqeda lapho kumbonisa uyapi wabuye esezosebenza lo munye egadi ipost khona labafethu abaphuzayo lapha iqeda nani abayinakile abantu baqheza imoto ephambi kwabo kanje bakhipha isikhwama lo mfethu bamba nesikhwama kanti besinemali emini kabhawe ilanga libalele siphazamiseke kuhamba basesiphuma nje awubukathi usivezela ke leli pipe leli bafethu Crystal bafethu ningafisi ukungena kuyona bafethu ngendlela egqilaza ngayo yona ke wena uthe TikTok uyigwema kanjani igcine ngakuhlanyisa mfethu shuthi kumele oqala uyibheme wathi leyanto mawunomona wayo iyakuveza umona wakho ukuthi kahle inesikhwele leli drugs linesikhwele mawunomona walo liyakuveza ukuthi unomona walo liyakuhlanyisa mawulibhema akumele ulibheme njani ulibheme ngokuthi uncisha abanye abantu kahle i-drugs lothi nilibheme li-enjoy mawulibhema ngokuthi uzoncisha abanye abantu noma nizobhema lothi nilibhema nixabana livele lenze njani liyaphela kwipipe uzodonsa kabili linqamuke kwipipe angazi ibona kanjani liyayiphelela lona kwipipe ngokuthi libona ngathi ilona elenza ukuthi nixabane manje ngoba liyaxabanisa linesikhwele linomona abo manje libhema nje mfethu kunomona kakhulu khona ufuna ukuyishisa yabo khona ufuna ukushisa ngeyakhe indlela manje alifuni ukuthi manje libheme nixabane kahle leli i-drugs lakhe leli uthi nibheme nizwana njengathi yabo njengamasosha nje ukuthi ngoba ehambile kude ase umndeni ngiyalahlana nathi njengoba sisilo amele mawulibhema nawe ulibheme nentombi yakho kodwa bhuti wami liyalimaza engalaleni ngabona ungalali yikho uthi awulalanga nje mfethu ngiyawushaya u7 days engalali ama kuyona impilo leyo abanye bathi nginehaba mangisho njalo ukuthi kunomuntu okwazi ukuhlala nje 2 weeks engalali mina 7 days more than 7 days kodwa angithi 9 days mase ngithi 10 days ngisuke sengiyi-shut down kodwa 9 days ngiyawushaya mina ngalali imini nobusuku ba manje inkinga bathi ke into enza umuntu egcine esehlanye ukuhlala izinsuku eziningi angalali ingqondo igcina ikhathala yazi bayibhema kanjani lapho yilabo abayibhema ukuthi iwunga newunga yakhe inethiki kumele athenge ikhombo yewunga nethiki iwunga nethiki kanti ayibhenywa kanjalo abaze bethi idawuna phela usukudana ngaye iwunga mina ngidana ngecapsule mina yabo lonto sengabhema amakhepu manje sele bangaqala ukubhema ngiyabe ngichase ngefoil angikaze ngabhema ngenye indlela kodwa ukujova nokubhema nedamu nokuchesa kuyafana sengaba nenkinga bhuti wami iwunga mina ngathi sengadrainwa ubovu endlebeni bewunga obagcwala ibhodlela le-purity ngathi baqamba amanga mabesayesho ukuthi iwunga ibanga ubovu ekhanda baqinisile ibanga ubovu ekhanda iCrystal idila nesifuba yabo kwemanje bhuti wami ngihlezi ngikhwehlela amazi inkwahla ezihlaza ngalendlela ukuthi ngiyabona ukuthi lento engiyibhema ngoba iCrystal ngiyayibhema ngiyayithanda ngiyibhemiswa angazo wani ayiphi nehlezi linayo kodwa mangibuka indlela ekwenza ngamangifela inkwahla ngiyabona ukuthi lezi inkwahla lezi ziyele ayikho engekho yele engcolile iyona ngisanda kufela inkwahla inegazi iyabulala lento ngaphansi kodwa umuntu uyayithanda uyayibhema ngithi mina osaqala manje ofikayo manje kulomzile sikuwona thina wewunga noma Crystal 9 osaqale ngiyamzwela ngamdabukela bhuti wami angalinga kucabange ngiyiyali intombazane ebhemayo ukuthi yasiswami umuhle impela kodwa ngikuthandele wunga mina benginenhlanhla ukuthi amantombazane ngiyaziwa ke abafiki bangazi amantombazane ngibukhali ukuthini ngiclean kwesinye isikhathi yabo la ngihlala khona hlezi ku clean mangithola intombazane bengithola intombazane ebheme Crystal yokuphela noma ebheme Crystal nenkantini hayi ebheme wunga yabo benginaleyo nhlanhla ukuthi angithandani intombazane ebheme wunga mayibheme iwunga ngiyitshela ukuthi yabona ke njengoba ngikuthandeni angikuthandaneli iwunga leyo ibhema iwunga uyoyiphantela wena mina ngithanda wena ayikho into ongeke uzuyithola kodwa iwunga uyoyiphantela ngoba angithandi intombazane ebheme iwunga angiyithandeli iwunga
isheshe ikhahlaza intombazane ithekeni nje ibheme ungabhuti wami isheshe ikhahlaka nathi sabafana siyisithanda izinto amazaza awayibhemi lento asidayisela kuphela uyibuza ukuthi indaba wona ngayibhemi mawaqala wayibhema athi uyidayisa awuqabene nabo awusatholi lutho awusazona isithenjo yini bayazi bangayi kahle besaxwayiswa ngayo lento kudala kuthiwa kunento ezofika ezobulala intsha yala emzansi ayiwasho ukuthi sivaleka amehlo ke nathi yabo sigijimisa ubutsotsi nani nobugebengu mina mfethu amacala ngiwenzile kodwa angiwenzanga nabantu amaningi bengikwenza ngedwa isibindi bengisithatha ngedwa icala ngilenza ngedwa yonke into nokuyimanje ngiphilela ngedwa ngiyayiphantela into engibhemayo ayingihluli engiyibuke yonke le mali kodwa sengibhemile ukuthi le mali esengibhema usuku lonke ngabe ekhaya ngifike ngiphethe oplastiki ngifike ngiphethe amaqanda ngifike ngiphethe ubisi ushukela yabo leyo nto ube ngifika njalo ekuseni la eSekwini ngizophanda le noma ngaphanda ngendlela engiphanda ngayo yokuthi ngihambe ngivule imiqomo ngithathe izinto ngidayise kodwa le mali makuthiwa ntambama sengiyihlanganisa yonke ngihamba ekhaya ngigoduke ngi-right mina ngiphanda ukuthi ngivule imiqomo-ke bhuti wami ngithathele izinto lezi lahlwa abafethu emaflethini ngiyidayisele zona yabo lona isikhathi esiningi ngiye ngidile nalezi abafethu abangayinaki abangazazi ngokuthini izinto eziningi ngayifundela nami ngincela imashi ngephe elokishini sikhule mina ngikhule ngicula isikhathi esiningi nalaba bafethu kuthiwa khona bafethu kuthiwa Duncan uDuncan lo waseMoria wangasekhaya umakhelwane wami uSkufu waseMoria ngithi mina kubo wethami besi 4051 sisaqala ngiyalo uma kuyoperform eBack Center ngiyancengwa mina uza kuyancenga ukuthi mina bethi ngihambe ngiyoperforma kumele bengincenge nje angihambi ngaqaqile ngabhemile cabanga italent elami eningaka engakhetha ukuthi ngidlale ngalo ngenxa uyarapha noma uyacula nge-street rapper mfethu ikhona encane ongasishayela ngikushayela awusishayela into encane ntwana engithi benginenkinga thanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho zakhula ngumfanyana sengihlangana nalomshana lomshana nomaganyana nomshana sesiyavumelana phela insuku wanasho ngiphusha nalomshana banikhumbula usuku lokuqala singene ekamereni siphosana embedeni ngithi mshana ungiphatheleni okay ithophe eceleni isikete emaqakaleni ngiqala emlomeni ngize ngidlule emabeleni ngifike enkabeni ngize ngifike endumisweni oh shit useyakhala usebhalansa ngamashidi ukade ngachithi senzenza isikhokho ngizakaboni ngisidididi okay saniyasuka indaba isiyaqala imkhuba lomshana usesethopha usethe manje lakhe ithuba aqale ekhanda ngizwe nomqolo banda iskipha phansi ibhlukwe phansi ilandele iunderline ngisithole ngabaza blue yazi lomshana uyangimangaza mina ngiyayiqala into enje ngaze ngenziwe kanje sengiyangingiza yangibiza awukangenzi lutho sengathi ngidinga imbiza angibamba mfethu nalezi ngane zeJerusalem kubukhazini nobukhazikhazi kasoli nomuzo okhanyayo lolovu ube nabakholof babembiza ngoJehova lolovu ube nabakholof bamembiza ngoJehova nasasibambisa ngephova sinika ama-drugs soyijova babethande wamantadane ikotini abantu badutshulwa abagqitsha abantu badutshulwa abafihlo kwakuqubala nelokishi ngane zeJerusalem sifuna lo muzi okhanyayo nami ngadayisa ama-drugs wangibiza ngenkosi uDahem ngingonana yamajuda abafanana ngiyabajuda ngibagqokisa amarosalima sengibaphathisa ikhali indoda sidubula sigqibe ethuneni layo sibeka imbali Vaya clever 4051 usofisa edubane phakamisa iflag i031 yagcwala bafethu inobgangsterism uyana hip hop kahle ozawe mfethu abozawe mina uphuma kulesi sami isandla noDuncan mfethu baphuma la yabo lonto mina ngibaphekile ku hip hop uthi mina mfethu ngabheme ungasafiliselwa ungane wathi ungane mfethu ngeke mfethu utira kahle wayifuna uzawe yabo lonto eAfrotainment wasuzawe mfethu mina sengisayinile nesimredeem yabo umjida waseMoria kuthiwa uSkufa uDuncan engaxhumanisa naye kodwa labafethu bayigroup bathathu bayi4051 ukuthi lo omunye mfethu ubheme unga lo omunye umchizi uright akayibheme unga noDuncan yabo lo wena obheme unga uyena lo baphethe yabo lo bangibiza ngomagic ke mina mfethu yabo lo should mawenzakalani athi uzawe ube nongane sesixhumanisa naye uDuncan
kahle bakumele besayine thina njenge big naso bathathu mfethu ngokuthi mina ngibheme ungakwe wathi uzakwe mfethu lo munye umjida lo bheme unga ingeke bafethu uzontshontsha studio yabo leyo nto bese lo mjida se ubencengo makimele kuyo perform eback center bese kumele aqaqise ukuthi akayi kwamashow engaqaqile mina azathengelwe unga bese yabo leyo cabanga mfethu lento bese yathatha italent elami yalibeka eceleni ngakhohlwa yilona yazo yakwayona ehamba phambili yabo manje mfethu ingqondo mayibuya mfethu noma ke mfethu sengilibeka emuva i-drugs kunempilo yami ngoba phela mfethu ngifuna ukushintsha impilo manje ngiyayifisa nami ukuyibona ugogo akasekho washona ozala uma ugogo ozala ubaba bashone kulonyaka bobabili bengisanogogo ozala uma ngisanogogo ozala ubaba mina bashone kulonyaka angibangcwabanga bobabili ngenxa yewunga ngenxa yewunga le ngibhemayo nethi ngangeke ngiye ekhaya ngenayo imali yokubhema ngangeke ngiye ekhaya ngaqaqile kodwa lokho kuyangilimaza ukuthi ugogo ozala umama ugogo ozala ubaba ngibangcwabanga yini ama drugs ekhaya mhlawumbe bazusengafa mina ekhaya yabo lonto ioledi nje bese ngeke ngitshetse ngagcina nikhuluma nalo ubaba ngisamazi ngeke ngisamkhomba ngisho emgaqweni kodwa ke ngiyengezwe ngobani ngezwe ngeoledi yade ngigcinile ukukhuluma neoledi ngoba ngaboshwa ngagwetshwa u3 years yabo wangisayinela ugogo esakhona nabo waqala wangafuna ukungisayinela ngenxa yokuthi nasekhaya sengihluphile phela naye iwunga ngitshontsha yonke leyo iwunga bethu bethu mangicabanga engeneni kwami bethu ngivele ngibone umnotho esenguluzile kuleyo minyaka ngoba ngabe ngikude nempilo iyabambezelana once yabona ngiphathe ke once washoshoba wahlala emgaqweni eThekwini usuyafana nomuntu osefile ngaqini samphela ndaba hayi sebekukhohle akulula ukuthi ubuyele lokushini usuyafana nomuntu osanjani osefile ngakini once waqala washoshoba kuwe singale nje lokuthi kuyekuthiwa kini kushoniwe kube nzima ukuthi uye kini ungabe nothi kube nzima ukuthi mhlawumbe imali awuyitholi hayi uvele ukhohlwe nje ukuthi kini kushoniwe bathi awuzwanga yazi uvelele lo mabhada asemgaqweni abanye abafethu abakholelwe entweni zezulu bagxile eJackson kakhulu ukuthi mina izinto zezulu ngagxila kuzona ngokusini umamkhulu ozalwa neoledi uyini umakhosi manje izinto zezulu bengiyinaka mina edladleni masenziwe yabo kunezinto abafethu abangakholelwa kuzona ukuthi ungangcwabi kini ungayi kini uyongcwaba kuyibhadi ukuthi ngilethela umkhonko omumbi wangaya kini wawugezi kodwa lokho kugcine kwenziwe yimina ngogogo ozala umama nogogo ozala ngoba ngaba angikaze ngiye ekhaya lobe bashona mhlawumbe uphelile manje 6 months bashona abangcwatshe ekhaya angiyazi kube kwethama kube kweoledi angigezile nje ngiyashawa ngiyinto yonke into bengayazi lemgaqweni ngishawa ngivele nginto encane izolo ngishawa ngempambe evele avala ubuso ithanga kade ngishawa ngempambe yaqhumisa indlebe nje indlebe le ilimele ediphuma igazi ngingabonanga yabo ngile kodwa lithoni ngibhema nakhona manje ngiyabuka ngixabana nabafethu laba bengiphila nabo yabo nje inkinga zangilandela yiningi yini angiyange ekhaya ngawugeza ngilobele ngikhohliswe leli drugs engilibhemayo amandla aleli drug leli yona mayifika nje afika kunele ukuthi angibheme kodwa uthi ngiye ekhaya angicabangi awucabangi ukuthi masingahambela nawe izikole kungasizakala ingane eziningi uyohamba uyokhuluma nazo ngalento le mfethu into enjalo bhuti wami ngoba khona ngibhema ngina ama advance bese ngisho ukubona abafethu sihlala nabo lemgaqweni mfethu ngisho ukuthi mina ngiyindoda engenawo manga ngiyindoda eqiniso ngoba angikwazi ukuhamba nemali yomunye sinawo ndiqalekile angikwazi ukubaleka nomuntu nemali yomuntu engisumile la emgaqweni yabo ngiye ngithi imali engiyobaleka nayo mina imali eyoshintsha impilo yami engiyothenga ngayo into yokuthi ngiye ukubhema mawuthi kumele ngiyo detox kodokotela ngiyohamba ngiyo detox mhla kodwa mawuthi ngiyambona umnikazi wayo lo mali engabaleka nayo sengakwazi umkhokhela times 3 angisoze ngabaleka nemali engeke ngishintshe impilo yami engiyowenza ngani engiyophinde ngibheme futhi ngiyinikela amazayizayi ayingane zabe ifunda kahle lemfundo letholele izingane zalabantu bokufika imfundo engabe itholwa yithini ngemalizo labantu
sizinja kubona basitshela emehlweni ukuthi thina basizinja kubona abantu bokufika nje thina sizinja kubona ngokuba ungaletha imali engakanani as much as you can imali ongafika ithi vanqa kumeshent yakho othenga kuyona kodwa uphaso ugcwale ungafika ngakusasa usungenamali usuzokhala esekuxosha esesho ukushanga etshe usekhohle ukuthi izola dulethe imali eningi basitshela nje emehlweni thina sizinja kubona kodwa thina futhi siyabalandela sobanika imali siphume sihambe sigqilazeke round it lonke ko point idansoni kubukuphi masuphantile uyabona bayihlalele nje bayiphethela amafoni abo bayicipizela imali yayizela bangena kojantshi lapha sathi siyangena ngomunye udate babaleka bangena emgodini bona sasala thina sicaluza phezulu nje angazi wangathini sagijima kwinto engabonakala ephela khona la bona laba okuyibona basidayisela abasekho sebeguludu laba ngena khona abasekho sina sesa yazi ayasho nalabantu abaprasa ama security theni labuwani ngendlela enibhayisa ngayo ni busy nilandela nina labantu enazi kahle ukuthi mase kushubile bazobala yabengene la bangena khona nisale nina nicaluze kanje yazi vele senanike sovele shy nina yaso sazonishaya mina sivele shy nina ngoba nini nibalandelayo nabantu laba basho futhi baqinisile yini i-roster icabangisa ngenye indlela i-roster izakamuva iyaphambili njalo kunezinto ezibalekile awucabangi ngempilo yakho ukuthi buka nje ungena kwami lapha bangilana lapha makuthiwa kuyenzeka kuyabaleka ngizoshona hayi ucabanga lokho wena ufuna iwunga lapha noBhema decabangayo ukuthi nje uyobhema mase kuthiwa khona uhlanya ke libhema uhlanya lebhema iwunga uhlanya oqala lazo simele liphantele iwunga alokho uhlanya laziyo simele liphantele iwunga elazi uhlanya elazi kumele ngibheme ngesikhathi sokuthi ihlanye lazi ukuthi mase ngiphesa imali ngiyakubani bekuthiwa abantu bayahlanya kodwa bayakwazi bephantele leli drugs uhlanya alibheme wonke alibheme ushugwa imali aliyazi yini kumele yenziwe abazali ukuvikela ingane zabo ukuthi ingagciniwe lela bhuti wami yabo ingane mfethu yabo lezingane zamanje ngiyayithanda ngokuthini ayimangiyibuka ukukhuleni wazini inhlonipho mawuhlise isiyalo esingcono enganeni yakho nokuthi ingane yakho mele uyinike konke edinga mhlawumbe mayidinga something ungamvaleli ngaphandle lokuthi anginayo imali yabo lento uzala ingane ugcina usuyadluleka ukuthi ingane yakho uyithande engangokuba yonke into mayidinga umenzele ngoba iyona into ezomenza ukuthi aphume afune ukuyibhantela yena seqala sehlukumeza abantu sebamba inkunzi senza yonke leyo yini ekhaya akayitholi into ayifunayo kuyakhalwa nje ukuthi futhi lezi ingane ezinikwe imali eningi zigcina ziyizisulu zeyidakamezwa ngesimo sokuthi njengoba usushila ukuthi yaphantelwe wonke lo onemali eningi bayakwazi abangani ukuthi bemfake ezidakamezweni ukuze bezothola indlela yokubhema ezintweni enjengalezo ke soyivika kanjani nje abazali mfethu ngoba ngisho mfakele ekhadini uyalona mfethu kunzima ukuthi kungaba khona indlela ongathi uvala ngayo boarding school uyayithatha ingane uyisa contract kwami ifike phambili iswele same drugs ifakwa ibona futhi obani laba abasebenza ngaphakathi ibona abafika nama drugs athi bafuna imali bona akusiza ukuthatha ingane uyayibhodisa esikoleni esikude ngemali engakho ngokuthi ugwema ukuthi abangani laba baselokishini bemfake ema-drugsini naphambili uyofika wathole ama drugs afika ngawubani ngalabo abasebenza khona vele lapha futhi nje sengingasho bese ukuthi indlela yokuthi uvikele ingane yakho ukuthi ibheme ikhulekele uyinike ekudingayo mase uyayihlisela isiyalo esingcono umkhombise ngabanye abantu ababhemayo ukuthi mawubhema fanele ugcina uzohamba ugcina ufika ubanje emlandweni wakini ukhona nini umuntu okwaba isigebengu ukuthatha khona konke lokho adukwenza ekhaya bengithanda nje kade ngishile eqaleni mina bengithanda ekhaya kubo baba mina bengiyiqanda imina kuphela ngibheme wonke futhi kubo baba kungenzeka yini ukuthi wena usitshela ukuthi ukuthandwa kuze kweqe ikhona ukukubulela futhi nalokho bhuti wami
ngiyibuza ukuthi ngempela kwenzeka kanjani ngoba angeke ngisho ukuthi kwaba isandla somuntu ukuthi ngene ema-drugsini mina engayingenele mina engayibhemele ekuthandweni kwami ekhaya yikho into ade ngingayitholi njengoba ade ngisho kodwa nakho ngagcina ngingenile ema-drugsini yini ngabona ungena nokuyithenga bothi imali onikwayo nekhaya uzokwazi ukuthi uyithenge yabo yonke into ihambe isipole ugcina ingane ibulale ukuba ingane ngoba ukuthi umnika yonke into ayidingayo nakhona ugcina hambe bhema ukuthi futhi ungamniki lutho uhamba bhema shutha asivuma ukuthi thina kudinga sibe nenqwaba yabantu abahlala emgaqweni abazohamba beyokhuluma nezingane abazala yikho into abangayenza ayikho futhi abazali kulesimo esibhekene naso njengoba sila emgaqweni sahlula abazali shuthi thina asenze njani akube yithina esibhemayo esehlisa isiyalo esiright einganeni ngoba umzali asikisele azosehlisa enganeni engakazi abheme ngisho ugwayi uzothi mayetshela ingane ngalogwayi uzothini ngawo wenzani okokuqala kanti akube yithini esibhemayo esizokwazi usambe sobatshela ukuthi ebafethu lento manje ingayibhemi ikwenza ukuthi enfuthi sobe singaqamba amanga mina kuyimanje ngiyakhwehlela umkhwehlelo ongapheli engangokuba ngiyabona ukuthi ngaphakathi makuthiwa ngishawa iscan mhlawumbe ngiyavele ngibe bathi ngishawa istroke ngoba ngiyezwa ukuthi ngaphakathi khona idamage eyenzakalayo kodwa ke noma ngeke ngiyibone ngaphandle ngoba ngeke ngazi ukuthi yini engaka strong kangaka if likwazi ukuthi wena ube emqamane usikhotheni ukwazi ukudla inyama esinesonto lonke ihlalile kodwa makuthiwa idliwe umuntu asendlini angagula ibhadi ukuthi usikhotheni uyayidla ngabi nankinga ingakho ngithi mina abazali asikho isiyalo esingcono abangasehlisa enganeni ithina esesilibhemile drugs esibhemile drugs kumele sihambise ukuthi sitshele izingane ukuthi ebafethu siyocela ukuthi into ukuthi ningayilokuthi thina sibhema iyona sibuya kuyona iyenza ukuthi nokuthi indlela ibuzwa kwabaphambili injalo impela uma ubuka ngesingawe kungabe umphakathi wenza ngokwanele yini ukulwisana nezidakamizwa kunokulwisana namaphara njengoba uthi nje hade ushawa nje insokweni nje uyashawa akusizi ibhuti wami ukuthi ngempela ulwisane nedaka abo njengoba uma uthi uwenze okufanele ukuthi ulwisane nedami ukushawa angeke ukubuyise ndawonye kunalokho kuzowenza uhlanye no ngisho kanje nasiphe angithi khona abalwisana namaphara khona abalwisana nezidakamizwa awukuhlukanisa lokho kungabe kumphakathi wenza ngokwanele yini ukubalansisa ulwisana ngokufanele yini nezidakamizwa njengoba usukulwisana namaphara ufica iphara libulewe lishisiwe ngabe imeshenti iyashiswa yini ikhona nekishiswa ifakwe ithwa namaphara kakhulu kunabantu abadayisayo ungathini emphakathini ngalokho shuthi sengingasho ukuthi ningasibulali thina esibhemayo lento ukuyibhema kwethu thina sithola kwabantu enjani eniphinde nina nisale nabo thina into ezingayisho mina into engayisho ngokwami anivalani abantu abayidayisayo ukuze nathi singesithole kuvala umpompi straight ngoba ukutholakala kwayo ake sikufana noma uboshiwe mawuboshiwe kunzima vele ukuthi uyithole yeka ngoba nikunzima ukuthi uyiphantele uzoyiphantela lapho uhlele endaweni eyodwa eminyango akulula ukuthi uyiyeke ngoba uyayiphantela ingakho ngithi mina akusiza ukubulawa kwethu osikhotheni sibulalele ukuthi siyabhema samaphara kodwa abantu abayidayisayo banjani bayaqhubeka bayadayisa bahamba ngemoto ephezulu siyothina sofa usuku nosuku sosinawana kodwa laba abadayisayo belokho bekhona yini omama bamanje sebegijimisa imali sekuvele ithatha ingane yakhe ayiqomisa izayizayi mayiqomisa izayizayi liyadayisa wonke ngeke kanje kuyobulalwa indoda yengane yakhe ngenxa yephara usiphe akubulawa usiphelo ubaba wengane yami uzoyenza ngani ingane le esikhona usipevele lo akanasidingo ngoba wabheme wonga yena yena into yokufa yena kumele sacrifice
kanti lokho akusizi akubulawe bona laba umthetho angani umthetho wafika nokuthi umuntu okufika angahambi mase nengane la eSouth Africa ngoba leyo ngane izokwenziwa ubani ingakho ke bezoqhubeka benze njani ebasiqedile seyintsha thina yase Africa abantu bokufika engangokuba ibona mangithi ngiyabuka nje abantu bokufika ibona sebebaningi ukudlula thina abantu bala eAfrica abantu bokufika ibona babaningi ngoba ufice efletini uthi amazayizayi wodwa efletini abarenda lelo flat uthi uyafika nela amakhelwane mhlawumbe abantu abamnyama abawu2 aba the rest amazayizayi uthi uyabuza ama-owner leyo maflats amazayizayi futhi thina intsha yalana ngizofika ewindini ngimemeza ngise John awuthi ama-capsule awu2 lapho bayezwa ngithi uthi ngisanza ama-John awuthi ama-capsule awu2 kuzokwehla loyo ongalifuni iphara afike lapha ezansi afika angishaye ngentuku angishayela ukuthi ngifike ngamemeza ngifuna ama-capsule amabili yini engahambanga waya endlini kaJohn wafika washaya uJohn ukuthi musukunikeza abantu bala ewonga lo John athi uzodlula ekseni lapha endlini yakhe afika amshayela imali edrink yila abenza njani abantu abanikazi ama-powers ukuthi thina siqhubeke sishawe ukuthi bebayeke bona awukho right lokho thina sinaqala esibhemayo ekuhambeni kwakho ekugangeni kwakho okay uthe kwaboshwa 3 years wawuboshelweni ngangibasela housebreaking yasesitolo ekuthiwa iTicket Town uyakwazi ukuthi ulandise umuntu ukuthi kwenzakalani ngalolo suku mfethu kwakuyigame enkulu yebhola nje bese igame enkulu yebhola engangikhumbula mfethu iSundowns necase mfethu mfethu ngibuya ePoint nakhona kunendawo engicleanayo ibhanje engicleanayo ngishanela kuyona sasamabhodlela yabo lonto shuthi nje nakhona ababengiqinisile yalolu suku bakuyigame enkulu kucwela ngifike ngicharge ifoni yangu ngiphathe isiponpon khona ngala ezantsi kuSmith ngihambe ngumuntu wePoint yothenga into yokubhema ngibuye ngithenga into yokubhema ePoint kamnandi grand mase ngibuya ngiza ngala kunoTicket Town la workshop ngasePosini ngibona ngosinawana abaphuma khona bagijima baqiqingile nje ngiyeza nje ke-aeroportini ngiseza kuona nje hayi baqinqingile osinawana abaphuma bawelele ePosini njengoba ngiqhamuka kune-quantum lamaphoyisa eliqhamuka ngoWest Street eliyangakhona e-workshop shuthi leli quantum eyilahlakanipha ngabona lona mina ngayitshela ukuthini ukuthi liyababona labo sinana ngoba bephuma kanti liyababona ngempela ukuthi lizovele lingajampisi ukuthi lime semthame robotini lisikhaba labo sinawana lashaya ngathi alibaboni ladlula ngoba lisabona ukuthi kunabantu abasafuna ukungena la lashaya ngathi aliboni lavele ladlula kanti iliyoma bephambili maseqondana neCity Hall bafike behle ngenyawo lapho mase beyahlukana lamaphoyisa aseza nje ngakona iTicket asewelile aseyahlukana mina angisanake emuva ukuthi liquantum lenza njani sengijahu inhliziyo yami singaphakathi esitolo singiyongena lapha nami ngiyothatha ngangena kahle futhi ngathatha mase ngiphumela kuona akugcwele umgaqo amaphoyisa sekukhona nama security ngikwazi ukuthi ngibaleke ngokuthi sibaningi ngibaleke ngiphume ngeside laseHavana ngijombele ePosini la ePosini ngifike ngikhiphe amateku ngase ngiphethe nje amateku nobhaka ngikwazi ukuthi ngikhiphe emakhalibhothini akhona amateku ngithatha abanye plastic bomgqomo bamasipala ngilayishe phansi labo bhaka ngilayishe amateku ngijombe sengumuntu osephethe plastic ngathi bengikalapha ngathi ngiphethe nje umkalapha mphakathi mina ngalahla ngokuthi kwakumele ngicela i-taxi drive i-kilometer taxi la eHavana udrive wethu efethu cela ungilayishe ungibeke eSan George ngizokunika iphedload lamatengo ngoba amatengo angawaphetha ayisho 1.8 bani wayengeke anqabe ezongithatha eHavana engise eSan George ngephela amatengo ka1.8 hayi mina ngokuthi hayi ngithi hayi mhlawumbe ngiyakusabona sengithini ngizohamba ngenyawo ngehla yanti angibuzanga elangeni ngase ngehla nje ngiza ngala eSan George mangifika ngaseCaltex garage lo eSan George akusakhona Caltex ngigudla la emaTaxini nali quantum kanti lipake phakathi nama-taxi leli quantum semwande lade lile selenze njani sekukhona ababanjiwe lapha emuva base kwashiwa amanye amaphoyisa ukuthi awagade laba babanjiwe amanye angene equantumini amaphoyisa agcwala itheku ngeliquantum ahambe ebheka osinawana oqiqingile bamisa bamsesha begcine behamba beze befike eCaltex garage babefike eCaltex garage
kanti ila ekufike khona laba futhi abagqekezile vele ukuthi nkithani bayahlukanisa la izinto basakama abaphathi nama-tax bese belibona iquantum bese bebhuza bebaleka babebhuza bebaleka nje walibhaya kanjalo iquantum mina ngiza nje angiliboni iquantum lamaphoyisa liphakathi namanye ama-quantum lawa Western Cape ngathi ngiseza ngiphethe plastic ngezwe ngesibhamu esikhulu sengiphakathi nendawo akusekho ukuthi ngibuyele emuva akusekho ukuthi ngiye phambili kwathi ayandoda wena uphethe nda ngathi mina ngiphethe kwathi nawe wathi uphethe lezi zinto esizifunayo abanye sebesequantumini vele cabanga nemithwalo yabo wathi hayi nawe-ke le eshokwena yakho-ke imithwalo-ke nawe ngena la ngaboshwa ngozankosi ngaboshela nayo ama-plastic bami lapho sibanga u-4 mina ngu-accuse number bani ngu-accuse number 4 bafike ubu-accuse number 1 usanele umphethe kuthiwa usanele nomunye umphethe kuthiwa usanele u-accuse number 2 kuba omunye umphethe kuthiwa urasta u-accuse number 3 masoba yimina accuse number 4 savele sahlanganiswa senziwe o-accuse sithole ngokuhlukana ngithi kodwa sahlanganiswa senziwe o-accuse impahla yahlanganiswa yonke ukuthi eyamalini lesitholakale nayo yabhalwa phansi ivele yakhona ukuthi eyamalini yelahlekile ama-damage masiye enkantolo sivela soba u-4 ebhokisini safika sathola amabheli sonke ama-1000 laba abawu-2 baphuma amabheli kwasala lo wesithathu accuse number 3 nami shuthi laba abawu-2 ngabephuma amabheli banga-attenda si-attenda sobabili thina sisewesivile singenayo imali yamabheli silobe si-attenda sayagcina icala kwayo lesi sobabili laba bagcina sebekhansela wathi hayi laba sesizotilana beceleni waqhutshekwa nathi yabo maqhutshekwa nathi-ke icala lisigcina lisigweba sobabili kodwa lo munye mfethu lamgweba u-5 years oney'namba o-2761I mina lamgweba u-3 years o-2761I ezani lezo namba u-10 months iy'namba ziphendula ukuthi maku-5 years o-2761I uba yini uba u-10 month maku-3 years o-2761I uba u-6 months uhlala 6 months ejele masuphuma usayina ubani ngaphandle usayina ubani ne-6 months ngiziyabo leyo nto shuthi mina ngahlala u-6 months umfethu wahlala u-10 months ngasayinelwa mina ule-6 months lo kumele ngiphume emnyango ngisayine bani u-6 months lo munye emnyango ukuboshwa kwakho ukuqala nje empilweni yakho wawenzeni ukuboshwa kwami ukuqala ngiboshwe la housebreaking yangasekhaya futhi yakamakhelwane ngangena kamakhelwane Mandiyeni eManmoria ngisingama-flats mase ema-balcony akhona ngemuva kuhlukanise nje udonga ngokuthi uyakwazi ukuthi usuke ngala balcony yakini ujombele kuleya kamakhelwane ngoba siphezulu thina kwi-last floor kwi-floor yesithathu vele okhiye basemabhalkhoni ababakhiphi ey'cabheni leyo nto ade ngayiqala yabo le okhiye abangakujojukhiye ngoba ngiyazi kunokhiye vele abakhishwa ngokuthi vele isebhalkhoni ebhalkhoni kunolayini angithi masokuba insimbi ukhiye abawukhiphi esicabheni kunewindi le eceleni kwesicabha shini nakhona ngangingene kanjalo ngashiya i-ankeli ihlele endlini ibuka imuvi ngaphuma ngumuntu owasha ebhalkhoni ngathatha i-washing yami izinto iy'ngubo ngaphumela ebhalkhoni ngavala isliding ngase ngavala ikhethini ngoba wayibuka imuvi kanti uyobuka imuvi alali mina nje ngumuntu ongase uyawasha ebhalkhoni angisengijombele amakhelwane ngavula ngafaka isandla ewindini lalivule iwindi ngavula ukhiye ngathatha igolide ngathatha igwayi manje yanemali golide ngagcwala imoria ngidla le mali ngidayisa igolide cash crusaders use-White House use-White House ePhoenix ngidayisa leli golide sidla imali ngabona ngawo nje amandiya ne-time sebengifuna ngabona belandelana khona ngingala kulemchaselo ayisanda kuvula eManmoria ngaboshwa kanjalo ngahlala ngangisayi-juvenile ngahlala-ke khona-ke ngangisakhumbula ukuthi ngahlala isikhathi esinganani kodwa ngaphuma ngokuphela kwecala ngokuseni baba nenkinga bona ocomplaina mase bekubhala la kuthiwa i-weakness babhala ukuthi bona i-weakness ngafike ngaboshwa iphoyisa iphoyisa elangibopha elokuyilona elasilangibona elakhona cabanga kulo muzi lise lakhona la la eMandiyeni iphoyisa elangibopha ufakazi uthi wangibona ilona futhi leli phoyisa lelo ufakazi ngiboshwa ilona ngiphinde futhi ilona lifakazayo
yathi inkantolo yadaba hayi inkantolo bathi mase beyibuka nabo shothi lamandiya lento esewodwa ukuthi ayingeke sikwazi isiye enkantolo bona bayangcindezela ngalento abayenzayo kanti ababoni ukuthi bayalahla shothi singahlala banga-attend vele bakhethe benga-attend hayi mhlawumbe nanokuthi phela ubumakhelwane athi ukuthi angaphuma mina ejele sethuthile sekuqasha abantu abamnyama esengasekho wena bavela athi ukuthi ukhona umuntu obebhema ekhaya abafethe zizalwa nabo komamkhulu bebhema kodwa bebhema insango. Okay, wena indaba yokubhema uyibonaphi ngoba uthi uqala umncane kakhulu? Ukubhema saqala ekhaya nje kahle ugwayi wezulu insango bebhenya omalume yabo omkhulu ekhaya nje bekubhenya insango yona ngoba engangokuba namanje ekhaya insango nje iyona ebhenywayo ivumelekile ugogo bengithengela okhulayo uzobhema ufana uzokhululekelwa nje insangeni imina ngasuka ngaba nengqondo yani yokubhema idrugs elihlukile manje awucabangeni ukuthi ngoba phela zonke izinto vele eqala ngakho ukubhema lezi zinto engathi izilight emehlweni abantu kodwa ngokweqiniso lesimanje manje qala insango bekuyona stage sokugcina ububatshazwa mawubhema insango usedla insango okudlula ngisho iphilisi kodwa manje sekukhona iwunga sekukhona oCrystal khona otashi izona istage zokugcina ezikhona njengamanje dale zazingekho umbuzo wami uthi ukukhululeka ekhaya kini bekhululekela izingane ukuthi ibheme insango ngaba bavula yona yini indlela enhle ebheke ezidakamizweni heavy njengoba usemgaqweni manje bavulela nje ukuthi abayi impela ezidakamizweni ngoba phela ukuvumela ingane ukuthi ibheme insango ukuvumela ukuthi ibheme unga ngoba insango angithi njengoba insango isishintshile manje khona ophephulezi khona ochizi angithi nazo njengoba ikuzi kanjalo zihamba ngama high grade ukuthi ishaya kangakanani lapho ukuthi iyogcina ngasala izizwa zonke lezi insango phela akumnandi ukubona omunye umuntu imali yakhe enjoy ngangokuba uyaconza kanje akumnandi uyakubaseleka wena obhema insango ngibona mina ngiconza uyabona nje yabo lento engibhemele ayikude bese yabo lamjide ayubhemile ukude lobe uyitshela wena sekude lamjide ubhemile uyabona into ebhemayo yilese ngidinga ke manje impela hayi lese ngibhema mina lengibhema yangisayizwa kyalapho so ungathini kulentsha yamanje ebhema uncika ebhema ontsanga ebhema oluzi ekubona njenge fashion kungathini kuwena elakho nje ngithi nje elami mfethu hayi abalibona njenge fashion kodwa na abaningi babo so bayogcine ungeni abaningi babo bayogcine ungeni abakubone njenge fashion kodwa kuyeningi labo bayogcine ewungeni ngiyacela ukuthi bengakuboni njenge fashion abanye babo ngoba ni akusizi ukuthi uye la oyofa khona mase uqhubekela phambili ngokubhema usuyofa engangokuba mina njengoba ngichesa angiboni ukuthi sengajova sengichesa iminyaka eminingi kakhulu shothi mangathiwa ngiyaqala manje ukujova ngoba 2024 ngina 36 years ngiba ngi36 mina ngwa89 ngithi yabo shothi njengoba mangathiwa ngiyaqala manje ngiyajova ngiyaspark sengajova iminyaka emingaka shothi ngiyoze ngibe ikhehla ngibhema njengalaba futhi abasibhema nabo abamakhehla manje kunafuthi abadala abano 60 bana abano 50 bana ababheme abagugile abamakhehla yini ukuthanda ukuthi yonke into masubonise wena isiweek egazini lakho ngathi ungathole ngaheavy awubuke nje umuntu obhema isikhumba sakhe ebusweni ngathi awuhlali phandle shothi bese ngoba athi ngichazile i-drugs ngiyalibhema kodwa eyalengiruli ngoba ukugeza ngiyageza ngiyawasha noma ngengigeze njalo ngengwayi kodwa nje ngaso sonke isikhathi ukuba clean ngiyaqaphela izinto eziright mangisole ingubo eziright angiyidayisi ngakhethanga mina qala izandla ayisabona ngoba sengifuna ukugqiba ihlazo lokuthi ngibonakale ngiyini ngumuntu obhemayo angisakufuni angisakuthanda ukubhema kunalokho nje indle angazi ngenze njani ngikufisa ngisho ukubuyela ekhaya kodwa kunzima no abazali bakho bazoyibona le episode definitely sure bazongifonela ngicabanga ukuthi kuzomela sizama ukuthi mayekuthi banendlela mhlawumbe usetshenziswana ekuthenini nginqotshwe impilo yakho ukuthi ibuyele esimeni bafisa kakhulu bhuti wami angikaze ngaye rehab solo ngaqala ukubhema
ngangibatshela ukuthi bengalingi bengifise rehab inhliziyo ingafo ngahlahle ikhambi lokuyeka i-drugs inhliziyo. Mawungayitsheli wena kini bayokhipha imali eningi ngokuthi bafuna ukuthi bekuyekise ukubhema wena ungayitsheli kuwena ikhambi. Mawuda inhliziyo masivumile mina iwunga ngiyayibhema kodwa ngisathanda sengibhemisa o-arrost ngokuthini akekho umuntu owamanje oseduze wami owangisupport ukuthi ngiyiyeke. Awucabangi lento inosathana mhlawumbe nemoya inayo angithi khona into efikile manje le kuthiwa angithi njengoba kunemiqonto kunezinye izilwane ekuthiwa ngazi balibiza ngani kuthiwa yini nazo ezimuncane igazi ngathi isathanisi lezo inunu lezo kodwa uma umuntu ogeza njalo kuthiwa awubi nazo yabo bese iwunga inemimoya iusathana and futhi siathekwa ilabantu abayisathanisi la emgaqweni abawuyona abasihehayo khona nje abafethu abamaphara abawusinana asebenayo isathanisi yini bahehwa abantu la emgaqweni umuntu ogqoka into ezimnyama ama-approach lo umuntu ogqoka into ezimnyama usinawana amnika attention kanti useyayifaka abanye sebesixoxa abanye mina khona lo wayengixoxela ukuthi sibhemina sengijike kwenye indawo mina approach umuntu omnyama wathatha nami ngihamba nami ngiphuzisa drink nani kanti wemdunga umqondo ufuna ukuthi ayophaphama ogwena esimnyama bayaza ngithi thina siheheha kalula ukuze sikwazi ukuthi befeze idingo zabo. I-drugs nje bese lilonke alikho right alikho ngisilingcono and futhi ekuqaleni kwakho ukulibhema uzoqala ngokubhema leli ekuthiwa insangu. Insangu-ke iyona esinayo insangu ngathi isinemimoya qala kanti insangu kwakuthiwa ikhambi elilaphayo elibhenya ubaba omkhulu ukuthi awuguli uma ubhema insangu hayi liya manje ngeke yazi ngicabangani I think insangu isona step sokuqala bakuvezela into elight nje engcono abangakwazi lapha bazokubambela khona because yabo mina ngaze ngibheme lokwathi inhlo ngaze ngiphuza utshwala lokwathi inhlo so kunganzima ukuthi ngathi usathana vela asuka ngigqumbekelise ungeke so khona lapha mina ngidlulise khona lazo ngibambela khona hayi mayesela insangweni la ngizombamba khona yangithi abantu ababe isimanje sikhuliselwe endlini isiphi izathu ukuthi insangu yamanje ikhuliselwe endlini ngoba phela insangu ibikhulu egcekeni ekhaya inakekelwe egcekeni lesikhuliswe endlini yini lengake efakwayo angithi iyona le moya abasiheha ngayo ukuthi uqala ubheme yona kanti sebekulethela sebekudonsela kuloko okukhulu awukazi waxetshulwa umphakathi ugangile so wangishaya kanye Kuthiwa uthandazela imoto yamaphoyisa mawuphethe umphakathi. Uyithandazela. Uyiyela wena once walibona iveni, uyiyela wena kulona. Kodwa mabekudinga bakhipha phakathi baliginqa. Abanye baliphakamisa umaphoyisa. Khona nje ubese wayengixoxela ethi umphakathi washo ukuliginqa iphoyisa, iveni lamaphoyisa. Amaphoyisa aphuma evenini avula isicapha ngemuva athi akaphuma uSinawane cabanga ephakathi uSinawane evenini kwathiwa manje ngamkhiphi la le moto sayiginqa nani aphuma amaphoyisa cabanga wayithembe wona uSinawane uthi hayi ngoba semaphoyiseni nayo sesafety kodwa uthi aphuma wona amaphoyisa azovuliswa isicapha ayivulelayo nathi akaphuma khathela umphakathi kwathiwa hey yabo uyasibulalisa awuphuma wasala ngempela mayisala uthi amaphoyisa asiza ngokuthi abize backup eningi kodwa nje uthi hayi kwayiwona avela amkhiphe evenini afika nje usethintiwe isicefe uthi akawazi amandla lawa asukuma ngawo ngoba uthi wayibona iveni ethi phayiphayiza uthi mayebona iveni awunayo iveni umbala weveni uthi kodwa amandla asuka ngawo evenini wangathi umuntu ovuka abadala abadala uthi mayifika evenini wayivulela yena indawo yokungena ilona usicapha wayingena la yena egijima pha wawu futhi weqinisile uyingenela wena mina ekhaya ngabamba isigxobo socinga ekhaya ngoba sengibona sengisekhaya sengisukile le laba bangishayela khona emaplazini la ngangabonakala khona ngithi ini lento abayifunayo zisekhaya cabanga into engingayazi kanti ngoba ngithi ngiye ekhaya ngifuna ama powers ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike nami ngilo benginakhe ekhaya bengikhulumela hayi mase sifike ekhaya
hayi ngathi mangifika ekhaya ugogo wafika naye wathi ugogo naye usekhathele phela wathi hey hambani naye ngathi hayi wathi nje hamba wathi ugogo ekhaya ubehleze ekhile egate ngongqozo wathi nje ngithi hambani naye uyazazi lezo zinto ngoba usekhathele cabanga ngidayisa ugogo abo sebethi bahamba nami ngangibamba isigxobo sefence yasekhaya ngangincamela ukuthi nqamuka isandla hey ngothini sengiyabona ukuthi abantu abazozwela la umakhelwane gogo hayi ngeke akusazwe metha ngihambe nabo futhi ekhathele ngempela ekhathele ngaqamba manga hayi kwasiza umakhelwane impela wathi hayi ngeke phela ingane lesiyayazi ingane le ngeke siyidedele ihambe nabantu futhi manje ibuye lapha into ekuthenini uma ubheme ihunga uyibeke emathubena ukuthi usukelwa abantu ukuthi ugangile ungagangile usuku ngoba ngisho uma usula eThekwini usuyafana nomuntu osefile ongasekho ngakini ngoba abadakelwa kuwena mawalala emgaqweni la ngaphandle abanqene ebusuku bevile bedlule bekushaya nje ulele ungenzanga lutho khona mfethu onganali ihlo manje washawa ngala semtateni eyilalele engazi lutho bamshaya bamkhiphile abanga nakho lusha abantu abadakiwa ngabazi uyobopha baningi abafethu beshawa ngezitini ulale uthulele emgaqweni umbathile galphothini lakho ulele nesitini eceleni kwakho noma ulele namabhodlela eceleni kwakho ushaya into ongayazi thina siboshwa ngebhande linye thina kwenza oyedwa wenza icala kuthiwa sonke zifa ngamvunye asingeni nje renke sepush up stand ngala emathuneni ahluli khona siyashawa sinabana nje akadluli khona siyashawa ngecala elenziwa abani abantu esingabazi nabanye sinabana esingabazi kodwa nje lapho nje usinani uzokwenza khona icala akadluli usinawani zifa ngamvunye induku noma induku akukhethiwe umuntu kwakuthiwa kulahlekeni lapha khona babebamba udriver wakhona push up stand inkonzi bamkhona sengisho lapho uthi uze uthi angcono uhambe uyofela ekhaya kwakulahleke imaterial yokwakha imixhaso le imixhaso yakhiwa ikhansela kwakhiwa imixhaso le kushintshwa le labo forum abadala beyidini kwakhiwa abama blocks kwakho imaterial yokwakha opende amabhala ipeti yabo nje imaterial ehleli kuleyo ndlela yokwaqekezwa yathatha kanti iqeza bafuthi bangasekhaya bayithatha ngokuthi mina ngafika nguba ngizothatha iplangwe le roof khona egcekeni kuloyo la kubekwe khona ngafika mina ngizothatha iplangwe le roof kanti ngizobona umunye mfethu wamakhelwane khona lapha yabo njengoba engibona ngiphuma nale plangwe le roof elide ngiyolidayisa ebusuku angimemeza athi ngiyakubona njalo mina ngibona nani ukadeni into engingakufuni wacasula lokho ngahamba fika dayisa iplangwe mabefika ngakusasa imethile lilahlekile abanye abafethu abagqizile yabo umfethu uma avele athi mina hayi mina ungibone kahle futhi wayengibone kahle sithi bengithungatheke lokushini bengithungathe labantu bafika kumina bafika babuza kumina ukuthi sikhona mfethu simfunayo kanje hayi ngathi mina yangimazi uyiphika hayi ngiyiphika bafika bathi nje sifuna abantu nje adephethe ipeti abadayisa nikaze babona into edayisa ipeti hayi ngithi hayi asibazi babone behambe futhi ngingabaleki ngiqhubeke bekhona epassage ngoba phela hayi angikazi ngincinze ipeti shithi kanti sebehamba sebeyapi sebeyathatha bese beyothatha umfeso ozalwa umamkhulu lo mfeso uthi lo yena wangibona sasiba uthusi ithatha leli plangwe ngihamba nomfeso kodwa manje lo mfeso lo wasibona usefanisa mina nomunye mfethu wasekhaya ungabhemiwe ngabhemi ngolifisa wasekhaya uyasebenza ebhemela insangu uthi ngangihamba naye labantu laba sebebuyela kuyena lo mfethu bafike lo wasekhaya bafike bashaya yena mabeshaya nabemthatha behambe naye sebembheka nami bebuyele back to lapha eSoweto la abamfice khona bafika ngisakhona hawu mangithi babeqhamuka hayibo kube uqiniso nje lwana usmoke hayibo useshayiwe athi qhamuka bengikhomba zayi nangu labantu bengibamba kuthiwa awantoni senzile masesafika la sabuza sakhuluma nawe wasishonisa lela kanti wena lesikufunayo ngithi mina indaba ngenzeni kuthiwa enzoyikhipha lezi zinto wasiza abanye mfethu wangasekhaya nje kanti labafethu bathi beyiplana lento ukuthi bayoqhekeza lapha wayekhona nomfethu kwasiza yena nje sengishawe nginjani wathi mayifika ethi bafethu sipheziphi indaba ushaweleni mina mfethu angazi bese maya kuthiwa ngiqhekezela nje
athi ugqeze nabo mayibuza akalandela istory kuthiwa hayi lo ugqeze lo athi hayi bafethe emalume hayi ngoba ngimkhulumela lo mfethe ele bafethe naze nambulala bafethe ufethe ngenza ngalutho kuthiwa yini ngimkhulumela ngoba nakho athi hayi ngoba ngimkhulumela akuyena lo mfethu nje uthatha lezi zinto abantu abathatha lezi zinto sibanibani lento bayiplane sonke bayiplane isideli nabo ukuthi bayoyenza sayintshela ngayitshela mina bayadlala bayenze ngempela mase kuthiwa manje nihamba nobabhekani bathi ungathi endaweni yokuthi nizobathola base basadla yona leyo mali ezinye izinto abakayidayisi ngempela eyisuka ingqondo ibuya ngempela kuthiwa angiyeke ngingashawa-ke mina ngilindiswe kanje obhangafi bamba bayobhekwa ngempela mabetholakala banemali mabebuya beshawe bathi begaxa ithayi nje bayikhipha zonke izinto seshawe ngabulawa ngisenginjani mina bayikhipha zonke izinto ngavele bathina kwavela athi ekhaya ngibabophe la bafethu ekhaya ngangisahlala kodwa ukuthi ovela usugaxele ngase ngivele singaxele ukuthi phela amacala masefikile ekhaya ngabe ugogo engeke awamele kodwa ukuthi ngihlaliswe ukuthi nginendlela vele ngaphandle shuthi manje siphinde sibuyelana ke emphakathini wangempela ingane ebhemi wunga ilanda inkinga ngaphandle zibuye izongena phi ekhaya kunjani impela futhi umzali uma ekhulisa ingane yakhe ngendlela eright ayiprotect ukuthi ingangena ezidakamizweni kwanaye uyenza njani futhi uyayivikela impela hayi ngeke akayivikeli ngoba aboma once yangena ezidakamizweni impilo yakhe isisengcupheni umzali waphela mabengakutholi wena osubagangelile njengomfana obhemayo bazokudindela kwabazali ekhaya bayohlezi behluphe ekhaya eshise ngishumuza hayi bakuyenzeka hayi nokuthi into eyenzala kushisa imizi dujula umndeni wonke ukuthi kufunala ubani usentshontshile yabo izinto ezenzakalayo lezo kunemndeni nje engekho emhlabeni ngenxa yomfana wakho obhemayo abo nje ithina ekumele esibhemayo kumele sehlise isiyale kwabantu abasafika abangabhemi endoda ake sithembe ukuthi i-episode yakhe nesifundo esiningi kakhulu ukuthi kunanemibuzo eminingi enginayo ngembhalo leyo nayo mhlawumbe ubungabuya nizosinika upart 2 mhlawumbe usitshela ngembhalo nangokuthi angithi phela izifika embhalweni khona lapho esuka khona uqale ngokubhema mawubhema wangena egangeni mawungena egangeni kwakuphoqa ukuthi uboshwe mawusuboshiwe sekuyakuphoqa ukuthi manje thatha inombolo mawusuthatha inombolo kunjalo impela angithi yebosenti ikhula kanjani kunjalo nje butwana ama stages noma ngithi ama steps abangawazi abantu ukuthi uma ungene ungeni uzogcina laphi yini ezogcina kuwena nakho lokhu izinto igcina ingena zizobulala abazali I think esinye seyifundo leso ongakwazi usibuyele nazo kusasa ngoba mangikubuka mfowethu ulimi lakho liqondile lungakwazi ukuthi lukhulise izingane nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi lokhulumayo uprofessor Mwamkhize engidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakaze mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni ngokuhlukahlukana kwabo basuke bezosilandisa ukuthi mina ngangena kanjani ezidakamizweni yiziphi ingqinamba esengibhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa abafowethu lento esiyikhulumayo into engabhaliwe phansi into engabhalwe ndawo kodwa umuntu usuke ezoshare ijourney yempilo yakhe ngaphansi kwezidakamizwa abafowethu azidlali lento esiyikhulumayo kungenzeka ukuthi nicabanga ukuthi le channel ifana na wonke ama podcast la akhona le inkosi yama channel inkosi yama podcast le ngoba lapha siletha njengoba kunjalo uma lo mfowethu ekhuluma ukuthi ubegolozela othisha kunomfundi njengamanje obukayo ogolozela othisha mele wazi ukuthi uzophelela lapho uphelele emgaqweni uma umuntu ngoba lento yomuntu oseyidakamezweni ayiphazamisi yena kuphela kepha iphazamisa nezimpilo zabanye abantu ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi nifunde kulolu hlelo siyacela ukuthi bafowethu mfowethu siyabonga ukuthi ufike na uzoba ingxenye yokuzoshare istory sakho abanye abantu abathanda ukuza kwi-MPTV1 abathanda ukuzozeneka kodwa ke ngithi mina ubudoda noma ubuqhawe noma ukuba yileader mfowethu kuba umholi
akuyena kuphela lo muntu ohlele eParliament, akuyena kuphela upresident, kodwa usukumholi mfethu uma ukwazi ukuthi okay ngokufa kwempilo yami akungafi impilo zabaningi, angibuyeke manje ngizoma phambi kwabo ukuthi niyangibona ngoba nginje yonke lento iqale la yeze yafika la. So mfowethu umuntu oyibukile episode yakho noma uzoyibuka episode yakho impilo yakhe ayisobe iphinde ifane ngento ofike wasisharela yona la. Siyabonga kakhulu bafo, engathi uNkulunkulu engakupha amandla ekugcine kukwazile ukuthi uphume ubuyele empilweni yakho yangempela, because idakamizwa lapha eSouth Africa ngithi mina it's a pandemic, i-disaster. Makhulunywa nge-disaster zixhaphakile mfowethu, kulula ukuyithola, and wonke umuntu osebenzayo onjanjani akwenzeki kushona ilanga ungaze walibona iphara ngamehlo akho. Leyo nto mele ikutshele something. Sinenkinga ukuthi eSouth Africa abantu inkinga bafuna kuliwe nayo ngoba isisegcekeni ekhaya, mayiseka amakhelwane basonga izandla, kanti isikhathi leso kumele sisukume sonke bafowethu sime ngazwilinye sithi enough is enough, silekelele ukuthutheleka kwezingane zethu ezidakamizweni ngoba alikho izwe nje. Ngakho ke bafowethu siyacela nisupport uhlelo ngendlela engakwazi ukuthi nisupport ngayo. Mawusubuka wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni, siyacela nicindezele subscribe button, nicindezele nebell. Ukucindezela wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu uma bengakwazi futhi ukuthi bejoine ne-membership ukuze sizohambela izikole, sifisa ukuhambela izikole ingane siyokhuluma nazo imqondise emanzi ukuze zithi ikhula zibe sezazi ukuthi ikuphi kumele zikugweme, ikuphi kumele zikwenze, ikuphi kumele zingakwenzi. Ngakho ke mina njengomfowabo Mkhize sengcenga